للفقراء فراد فقران صدقات دي الذين هاكسان احصروا چبن کرشوی دی في سبيل الله فلا رضا الله کی لا يستطيعون حال دادای چن لري وسو طاقت ضربا نگر زیدلو یاد کسب کولو في الارض پزمک کی يحسبهم الجاهل گمان کوي پاغوی باندینا خبر خلق اغنیاء دمالدارو من التعفف ذا وجید زان ساتلو ذا سوالنا تعرفهم في جنب دوی لرا بسیماهم پنخود دوی لا يسألون الناس سوال نکوی دوی خلقنا الحافا وازخل مطلب پویلو سرا وما تنفقوا هغت چه خرچ کوي تاسو من خير د سمالنا فإن الله نبشك الله به عليم پاغ باندې خپوه دا الذين هكسان ينفقون چه خرچ کوي اموالهم مال نخبل بالليل دشبي والنهار ودورزي سرا پپٹ سرا وعلانية نو پخکار سرا فلهم نددوی پارا اجرهم اجر خفلدا عند ربهم فنزدر خفل ولا خوف نبوي يرى عليهم پدوی باندی ولا هم يحزنون نو نبدوی غمجنشی الذين كسان يأكلون چخري الربا سد لا يقومون نب پاسی دوی دا قبرنا پورز دا قیامت الا مگر کما يقوم الذي پشان دا پاسی دلو دا کسا يتخبطه الشيطان چه گڑوڑ کڑوی هغلرا شیطان من المسجد وجد رسیدونا ذلك دا زكا بأنهم چوشک دویبا قالوا ویلی انما البيع چوشکا سوداگری مثل الربا پشان سدا وأحل الله وحالا کی حلال کرد اللہ البيع سوداگری وحرم الربا وحرام کرد سدلرا فمن جاءه نهغتو چرائدتا موعظة نصحة من ربه دتربا درخبل فانتهى فاسديمن شوف له دد پاردا ما هغت سلف چه مخی کریوی وامره وما ملدد الى الله اسپار لشوید الله تا ومن عادا وسوچی واپشو حلال گرنلو د ستا فاولائک ندو کسان دی اصحاب النار خاوندان دی اور هم دوی چی دی فیها پا دی اور کی خالدون ہمیشہ بوی